Guys, ayan, share ko lang guys tong ah, dumating na blessing. Ayan guys, ito ay frozen na blessings. Ayan, mga spare ribs guys ng pork. Ayan, marami to guys, spare ribs. Ayan pa. Tapos, meron akong niluluto. Ito isang balot to guys, isang balot. Ewan ko kung ilang kilo. Tapos, ito rin, isang balot. Ayan, mga spare ribs. Yan ang blessing guys. Free na naman ang aming ulam. Uulamin pala. Lulutuin ko. Tapos guys, meron din yung balat. Ayan, balat yan guys. Ayan. Na pwedeng gawing chicharon. Ayan guys, balat yan. Daming to, ilang kilo to guys. At ito guys yung aking niluluto na. Nakasama nung dumating na blessings. Ayan guys. Luto ko na guys. Kasi ito yung naka-marinate na. Yung nandun sa ano, nilagay ko sa freezer. Hindi pa naka-marinate. Tapos, ayan. Malapit na siyang maluto guys. Ayan. Yummy! Free ulam. Ayan. Thank you Lord sa free ulam. Oh, menos gastos guys. Di ba? Ayan guys. So, yummy, 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 yummy. Yan. Diba? Yummy. Salamat sa blessings. At may ulam kaming free. Yan. Thank you for watching guys. God bless. Yan guys. May blessing na dumating. Ayan, naluto ko na guys. Ayan siya guys. Oh. Pwede na to guys. Dumating yung asawa ko. May dala nito guys. O, diba? Free ulam. May free ulam na kami. Menos gastos na naman po kami. Ayan guys. Oh, yummy. Spare ribs. Yummy, yummy.